Istra i Varaždin u proteklih godinu i nešto dana u svojih 6 dosadašnjih susreta, što u Hrvatski Telekom prvoj ligi, što u Hrvatskom nogometnom kupu, potvrdili su status domaćinskih momčadi, tako da su utakmice u Puli odlazile na stranu Istre, a one u Varaždinu na stranu tamošnjeg domaćina. Htjeli su gosti to promijeniti u ovome kolu, a s druge strane Fausto Budićin pred domaćom publikom tražio je premijerne bodove u svom premijernom nastupu pred svojim auditorijem. Pa je tako prvih 11 stavio Majkića na gol, Serži, Tomašević, Paez i debitant Luka Hujber u obrani, Galilea, Blagojević i Lončar činili su sredinu terena, Sané i Gržan bili su na krilima, a Gedeon Guzina u vrhu napada. Varaždinci su stigli također u 4-2-3-1 formaciji. Samir Toplak stavio Zeleniku na gol, Urata, Stolnik, Novoselec te također debitant Kerim Memija u obrani, Senić, Đurasek i Kolarić u veznome redu, Drožđek, Mehdihani i Obregon u napadu. Istra je krenula snažno domaćinski u ovaj susret i u 9. minuti imaju za čim žaliti simpatizeri zeleno-žutih. Lopta stiže do Stefana Lončara koji se nalazi u 100% prilici, ali pogađa samo Olivera Zeleniku. U 12. minuti odvažio se i Arona Sané. Imao je jako lijepu sekvencu. Prvo je prošao Novoseleca, a zatim i Memiju da bi pogodio vanjski dio mreže. Ubrzo je Samir Toplak bio prisiljen mijenjati nakon jednog zračnog duela Novoseleca i Guzine. Stasiti, obrambeni igrač Varaždina, očito je ozlijedio koljeno, morao je napustiti travnjak i odvezen je u opću bolnicu Pula. Umjesto njega ušao je u igru rutiner Jurica Grgec. Do 24. minute čekamo na novu prigodu na susretu. Slobodan udarac za Istru, Slavko Blagojević na drugu vratnicu, uigrana akcija. Rafa Paez spušta za Tomaševića koji ramenom iz dobre pozicije šalje loptu preko gola. U 26. minuti imamo situaciju gdje možemo pozavidjeti na brzini Kerimu Memiji koji je sustigao jednog od najbržih igrača lige, Šimu Gržana, i čak nije bilo ni udarca iz kuta. U 36. minuti evo kontranapada Varaždina i u stvari prve ozbiljnije situacije pred golom Majkića. Udarac je blokiran i lopta je otišla u korner. Pucao je Domagoj Drožđek. A taj udarac iz kuta izveo je i Cuki Urata. Pogodio je točno u glavu Mateja Senića, a ovaj u mrežu Lovre Majkića za prednost Varaždina od 0-1. Drugo kolo u nizu asistencija i Cukija Urate i premijerni pogodak u HNL-u za Mateja Senića. Do kraja poluvremena mogla je Istra izjednačiti. Lopta je stigla od Blagojevića do Guzine koji izlazi 1-1 sa Zelenikom, a vratar Varaždina u rukometnom stilu zaustavlja napadača Istre. Na početku drugoga dijela Samir Toplak čini još jednu izmjenu. Neprimjetnog Obregona ostavlja na klupi, a u igru ulazi Leon Benko. I upravo je u 49. minuti Leon Benko zaprijetio. Polukontru je pokrenuo Senić, Mehdihani je probio desno krilo, a Benko uputio pravu bombu. Majkić je na mjestu i to je njegova obrana. Kako je vrijeme odmicalo, trener Budićin sve više karata stavlja u napad, pa tako umjesto Lončara ulazi Fuentes. Neće to biti sve. Idemo vidjeti 67. minutu kada se Drožđek izvlači na udarac i gađa pokraj gola. U međuvremenu je kod Istre u igru ušao mladi Mateo Lisica. Lukav njegov pokušaj u 77. minuti, ambiciozno pokraj gola. U 82. minuti Šime Gržan šalje ubačaj u kazneni prostor, lopta na kraju dolazi do Hujbera koji je katapultira preko gola. U 84. mogli su Varaždinci staviti točku na i prelomiti ovaj dvoboj. Kombinacija Drožđek, bivši igrač Istre, Delić, pa ponovno Drožđek. Odlična prigoda, Drožđek gađa pokraj gola. U samoj završnici susreta u 92. Istra imala još jednu priliku iz velike udaljenosti i nakon duge akcije pokušao je Einar Galilea, lakoćom je to ukrotio Zelenika. Još su u nadoknadi pokušali Drožđek za Varaždin i Serži za Istru.
No promjene rezultata nije bilo. Varaždin tako u 4 prvenstvena kola upisuje drugu pobjedu i to drugu na gostovanju. S druge strane, Istra je od ovoga kola jedini klub bez osvojenoga boda u Hrvatski Telekom prvoj ligi. Velika pobjeda. Uvijek mi je drago u Puli, stvarno ne znam već konstantni koju utakmicu smo ovdje dobili. Baš mi je drago zbog toga. Znao sam da će biti teška utakmica, da će Istra biti agresivna, da će tražiti što prije taj gol da dobi malo samopouzdanja. Jer to je ekipa koja ima puno poraza daleko, ali ako mi nismo pravi, onda smo imali problema kako je bilo. Na početku smo malo viseli 2-3 situacije, međutim poslije smo se stabilizirali, zabili jako vrijedan gol iz prekida kojeg smo, moram priznati, jako puno vježbali. I to se nam se isplatilo. Čestitke Varaždinu, mislim da su zaslužno pobjedili, a mi smo izgubili utakmicu u prvom poluvremenu. Čak mislim da smo dosta kvalitetno odradili prvu polovicu utakmice, imali smo nekoliko izvrsnih prilika, ali onda smo poklonili po navodnicima gol Varaždinu i sad meni je besmisleno da tražimo neki alibi, da je vruće, da smo umorni, ne znam, da je prerani termin utakmice ili ne znam šta, nego moramo se pogledati u oči i reći da sami su se krivi za ovaj poraz. Znači, niko nije nama nešto ukrao, nego smo mi upravo darovali gosta i zbog toga smo zasluženo izgubili.